de bako mene me ku na wo ho no mo why on me pa cha wan I'm fine ya wo first one oba na eja second one be ma 3 months mu ana ye hu se ya le e wona to home a sana ne bono na ejigum ado hole in heart sadie odaroma na munko twa ya kwatwa nso mantumi anka de property a ye no se ya fight bia still na no be ma nso mmoa me awa akora no next month no na 3 years untumi ntena se da bia wada ho wanfa na wada ho no musa aja wada roma se de be ma na setena wo ne mete fa akora na ho no mesuma blabo no emmoa me nti ma me de nensa ekoma no se mentumi ene ne ntabi won hwa akora no akora no pa chawa me de nensa akoma me na be ma hwe akoda ya de no ye ja wade e ba chawa mensu won moa me ko fre ne nto sa akora ne ntina ma mensu mentumi nye ba chawa be ma why de adwuma wo ye electric fed wo ye machines na ye de twa blog ne galamsefo wo ye adwuma ai na odi enti no wo yesa be ba chawa menim the reason why ntia wada wo ma wo yesa sebi bia me dwene saa na akora na sebi mesua dwuma apo me ho o sua de hairdresser anka obaye wo dwuma ye medwuma so akora ni ntimi nya hwe ono so ntumi emmoa me eno wa ho metie na me se da bi wonte ne nchen na ode ne ko baabi ode ne kwa ha enye ye obi ase o ye san so ba anya ade ba metime me gya wale na me kode a wo ba ne wo mlemu se wo ba ne de wo hwe na ma me so metumi eye me ye adwuma tiwada roma isa akora no wanya se pacho November 20th no na 3 years ti se di enti na ode ne ba be ba tiwada roma me de bedam se mommoa me na won hwa akora na ma me na je obi nso ba boa me na obefa me adwuma obi mu amene ja won so mi mu na me pa cha wada ro ma nya we kempe dwuma bia wada ro ma me ye tina wada aya samu ti akora wo sai ise ban sa ka 1 month na 3 years na 3 years ana won tenase da bi ontumi nkasa won kasa tini wono no ya ye rade nkola nketwa ebe wo be hia nkwanhia sei abe meso mo na oba no de omfie sen me ba choba no wo 5 years September ni wona wo fe abaya na ma me we me ba cho wona ne ho mfa no so yale ada wono ebusia fa akra ketwa ne ebo be sisa no eh na ukuno osi ebi wo ho na wo ma wana ana na da bo ma chese wono di akura da bi osi akura no wono wa fam bia wo fam bia sa akura no onyi nti ono ne dia yi ne se oboa na kura na yesi obewu nti no se obeti ne ho pa se obeboa ne pa so anante ho yesi akura no ede obewu ompache wan ana na dwenya ne se motete adwenya nsuo ba se de wonde wo ka se si nye ni pakula wonde wo ka se ti wono kura de won pene ni mu kura hwe se de ba bia mene ne da no akura we kwam de ni ku bia na ebufu na nyo no wano da na anyemo yi na akura no odane dem ti me hwe de we kum na se bi me nso tete me nso moa me se bi mele kwa na ekum wodi san ko nso age be ba cham de koma na papa mu o maji me de koma o flasa mu ba cho de bi wodi ko edi sei be 3 months 4 months in se wodi san ko ye no mo je ye no abusia ne frɛ mo se ba cho de bi bia oda wo ma me de kwada station fufuru bi ema ase de yo mo ya asem no kwani mu ni mani anje hu no mo ya ba ya fle me ma me be kasa ma be ma no kula ba be obai according to be ma na kasa mu ko fie se me ntumi ne ntwema nso me nso ye free ho no na ye ko ye no ye free studio ba ye kasa wi ne ko o mo ye no mo ko ye na no mu di kuro na o man kasa mu ni ye ebisem ni bi wo ho a be ma no pa no ntumi mu no ntumi nya no hwe e de no be ye me no me be di na no me di no no se me ko ho no be ma no ye kan sim ni wi ye na ye pie no ase omu ewu studio no omu di be ma no echi ase se bi epe bi die every no yes ti me kwade na ja me ko ye no kura no ma me no ye mienu nya na ye ko ye ma me ne ba ko ye no se na wo ka so be send wi ne kura no wanya anya dey die bi mo ya no me ba to what ase ntina sa ma me nso no me hu se sika semu nti me ka che wo no se ho na me ko ye no mu agi uska no mu emwa me ma kura no me sumi ntumi nya adwuma na won mo ko be ma ne kan na sem sen wasi one day se ne ka semu ne ba be ba ko pedi be ntina kwa no hwe nti mu de yema wo bi nipa no before say
me da sem ne be ko me ko nipa no ma na ye so be 40 million ama ne be ma ne ka say me so 40 million me nye be ma no be na bi no so say onye no so 40 ni ye de ole ya akura ne duru ama akura no ho ato no enti nipa na me call sa station won wo be ni interview ho ana mo de ma say nipa no ti nipa na say 5 million ye de emla adwene no enye adwuma anse na ode edu be kan na cha adwene no ene be che ne se onsole o ma ne nsem onye sei but me ku no sika 3 million pe no de ma me emma nipa no so se me ku ni nya e de ne si bibiansi wada wo ma bibiansi me kura me ba me de oba ba ako ene kwa awale no menya ma mienu kono ne be ma wabeka ho minim saini akra kitwa ehye nkwanhia sei ne efra ne sei ode kofi manwe na afra na wote ba cha wo fe na wada kwa na fe na no twene ni wa hwe ba won kasa women aduane odi aduane na yesai lak ana tom blanc by se bia emu benku ni weni de onni ye awrade be mu mamo SOMPA IBJ wanyam IBJ IBJ production abuso hello Wajua tu mekasa. Meton kasa kujo ote medie. Hello. Bra kujo. Yey. Mae. Bra kujo. Yey, yeso. Nete say. Nani adumu. Ye fra me sofo maame, me ye adwuma o SOMPA TV so. Unim Selina Ado. But just some friend and also my friend back in 30 minutes time. And who tin ya fra we? Unim Mama Selina. Aye. Wo baba e ma no. Wo se wa fa baby. Yesi akwala na eden ya wo bewu. Etu mpese wudi sika be ko ne ho. Nukura bi wom. Ode den mbajo minjini. Wase wo ba no be ma no wafe chire yesi adan ya obewu tu mpese obebo ne ho ka no kure e ba cho ate ne ma peki se men pete mbi tika be ko no ho na omo se odede obewu e pa chawo obewu ai ono no be kan ta kire o bra o ha me mane kan chiro ne ti ana le ba jase what ya me mane kan tie o to wona me nya na problem ni pana sama obe nyo kina o entronkwa because enya mo honkwa na waba wa koi enya honkwa na waba wa ko station ti be 3 ono na said ya woni na mo no akwala no de mo a mo pema no no se waboa na ko nkwane nam madam yay madam yes se ma fe ti anka nanu ya kwa no yen san sori se e plaade na ti akwa san sori en san ko chi to da bi akatu mi na kwa san bi ni ko so me nyaka ki na pa ko era na mo on di san san ko sa aden kujo nyabotre na mi musa na asem ma wo na wo makọ baby na nse ya na wo se onye odebi na me ka se station ma ko na ko endo mo de ma na so be 5 million no aye twa 3 million na 2 million wo so onye bi nkoso so fa twa ne se wonya bi wo bi o wo bi nya se woni bi na wo bi na bo na wo sika no so be hwa ma ne ba na wu bo na wo mo ame bra kujo no de you what ya asem na ho ka no but I'm the one on the cat with you in take at dia wo sika no wo bi na ya no wa wadwen se wo ma no o ti ya na ma je se me ma ono awu nkotua ne ye hwa akwada no mi nkotua anka ne me de ma na pele de ko na anka me ko press abu ta na fa ma no but de ja so ka nya me man ka ko o di ka o di ho ti ko da ade ejuma na mo buta te de ejuma no e na kula na hu na kwala we na da ne so na akwala wa nante wanya we no wo be de na kwaya ejuma neba ntuma kwa na mekwa planeti yemfa me neba bumbita se oye de no didi ono na to on ho na hwe no
me pacha Selina Oma usika didi sika me fi say me ja wale ne de nkura na da bia 30 cedi na 25 na 29 ana de beda nkura ne mienu o de bra o mama didi sika pacha wan 29 cedis ai enkola mienu me pacha wan on fa bi ntoso ono pay kura me ne ko on kan kure ono pay kura 29 wo me phone so ono pay do send ye 29 cedi mi tie kujo be ba do gene mi tie me do gene bra mi tie o gene ai o do 29 cedis enti ya sabi kujo enti ya mo fele wa utu akogina joba ti aduane sen na wubedi ote wo kogina joba aduane sen na wubedi ya o mami enu wo man 29 cities me na mi no na mo bana se me nya plan because you go school on me ni yes missing ya ekodi eno ba do tiene Kujo hello Mike dabena kampese mi invite dabena abenya nwaba ye da no wetire pa menya ji tene wo wachi wo Cote d'Ivoire ena mti me wo da mti ye tu kwan na obi ko da bi ta mo penta na me kana ye da be ko enti daben mi pese unya one day bi ma me ne yetenase ote next week per one day bi ma me ne entrance why wo de me ba na prem why yo mate ewu na mi pa na o to na o ka san sem no me pa ki ya na prem na ma kan ne wo nyina atrem why mate e gina na prem na ne wo ya na ka atrem why ye dase